Siangbawipa thihnak kum thongka sakua spirit ram thok ronga rakzo chan Dr. H tlathum arau chunga kan Siangbawipa ka khote vaini araklong adam tuklo itisen chumtlik kasiro tia aro rian chu atuan chi lengmang January tla thoka ronga kan faknga in apo rongka afaktan Dr. H ahun tlumtika kan Siangbawipa chu ril phong lei fa nak angai ka akal I tlakhat ka nadin lai tia ati I adinter chun author chu America a nakala athalai tia ati sina in chu kalnak ding cha phaisa a umlo cha a seiti ok athalo chu bantuk in her pang sola phaisa a ha mo umlo tika mission board sina khan zaiman anrakhal ro lo tlakhat adi tika khan afa kha ahun dai dewi Dr. Is ni chun tlakhat in idin rilo du sa indam se tia ati chu chan adi tika Siangbawipa ni kan kadam ngai ko chang ti in aroi Chin Hills Baptist Association pumnak vaini nak pasak I Mars ni kwa ni leinga I tu ading mi akan kal kha adu ve Carson ni chun Dr. Barbes sina February ni sri tongko zakwa perita cha akwat I Lairam I ku umri aher ko tia ati I Adam zong kadam ko lai ti zong kha kazum tia ahiti Vai khat chu Siangbawipa ni America I ilai dinga nakal aher ko lai akati Simasi lo asiko a chun ko ri ning tia kanoli pathian kan pasina kan thla kan cham I hi chana hin chun laitlang hi chu tak lo in ko ning tia kan ti atu chan ni laitlang kal tak hi chu arokral di so lai tia kati tika hin keima thang that kai du cha asilo na bai sei ngai in kan chang I rol tuan kha anai ngai ko chang tia kan zum cha hin khabantuk ahun don tu hi sola chun kha don tu hun tei than nak cha hin kum tam pi earphone lai ti kha kan phang ko atu chu ka thau kho chang I ral ring te in lai I aro lan a kadam tak tak ko lai nan cha athla kan chamleng mang ti kha thaiter kan du na I kan ni cha zonga kan pa sina ngol lo I thla nan rak cham theu lai I kan rian ton na ka hin thla chu na ka kan pek ko lai lai mi na hi an zu ton mi nun ning in foi te in ani thleng kho lo Minau deu le ngak chia ka lungpem lak in chim an foi deu I an lungpem mi ka an zul deu lai ti na bai sei nak upa chia chu lungpem lak in chim oka an her ko chun an lung apem man a ro chan nak tha deu mu nak ding nun nak kan atu I zu he sa he kan nun hi kan ni du deu tia hlang fang in an thei ti ko thil don tu ngai asimi chu sol nak he tak tak mi asiti an ngal kho lo hi se hi tlang hi mi na cha hin ro chan nak ko tia ka zu I kan kal tak na la na hin mitam pini pathian tak tak an hun zum kha kan hun ko lai ti khan cha chu a hi kuat Dr. Is ni chun Siangbawipa akal kha adu rimlo asina in ama ani le akal khoding asitung lo zeija ti an nu kha an naw pathum nak a hringdeng mangin umi ama da ti lo ni chun hrintar thiam mi an fon lo chu cha Dr. Is ni chun nakal ko lai mo zeidek ati I tha te in navun iral ring lai I faktuk in nawatuan lai lo tia acha Flami ummi mirang siboi zongkha ro nak an hali chuti chun heti vena Siangbawipa le boinu khusak khwa author le laura chu an pani in khusak tlona chun ani thoi khusak chu ni kwa lamkal ase first wai bong te I ummi ase lamma ro lo pi I harnak anton mi len mun khat a leimim arak I lam kha arak fendi I amim leo chu ma chun anten I rang kha arhol in arhol na chun si hin kuam an va phak lai te tlang par a tau tho ni adin na an sini akal mi lai mi pol kha thli ni chun akan choi so lai ti phana
an bok I Carson Bawipa le boy nu chu an rang ka haranga in an tleina an khulton nak hi harnak an ton mi chu author ni a in kho leng deu in arak fak ro khosak I Chin Hills Baptist Association pup nak avai ni nak an tu mi chu tha ti in an vakai I adi lakhan Carson Bawipa ni chun a hauna khodei in zantlai pitiang Carson Bawipa chu iman longa in a zaicha tia thil bepi asimi kha an chaina ani manung bik a chun Carson Boy nu ni khan Carson Bawipa chu abanga ngai ko chang ti kha amu asina in chu ni a chun Lairam I khri fa zakhat nak chu Carson ni tipilna apekna chuti chun Carson Bawipa saduk tha chu atling chulhan kum khata khan khri fa na ni khan chugum chunga chun khri fa thar som nga mu kani zom na lai tia bia anikam mi chu an lon I somruk le pli an na I atu chu an di laka khri fa zakhat chu an si chang khosaki an cham manung bik zana chun Carson Bawipa chu azot nakha achiangai ngai in ahun puang than chu is Bawipa ni achimning in ase asina in hoi ni an boppa I first way tiang khan kan sri lam achongai na in akal kho first way in hakha Dr. H sina Laura ni theory atuk I khulrang in narat kho achun athanga tia ati I azot ningzong kha achim is chu olok achongai Emily zaitik ada aithan lai ti mi chu zaitinda akal ta kho lai chutika Emily ni chun raltha ngai in kadot kalko pathian ni kei chu akazop khet ko lai ti ati ichu aran kho chung in akal in niruk kal kha suimlam leisri chunga akal Carson te chu pin 3 cap akan anfapak na first way in ni an rakra kho author chu ril phong lei fa le chung lei ti chuak in nili chung gan fa ngai in arakum is Bawipa ni kan achung lei ti chuak ka chu akham kho I chuti chun niruk hakha tiang lang in amput I adi laka ni riat lang in amput angan fa nak chu pa chan chu ngai in a in ko asina in an phaka chun atha adi tiang bang ko chang Carson Bawipa le boy nu ni chun is chu nangma ni lai ko atia anti renguna khabantuk in Siangbawipa khat an lai mi kha arak thi I chusa chun is ni chun ama I lai chu adu lo na den zaiti ti ok lei ti lo cha lai ding kha atim ko is ni khan chawza lei si boy song kha an ro nak ahal na in au mat ni zai man an bom kho lo adong naka Dr. is ni chun Mars ni som thuma Carson Bawipa chu alhai I aril phong lei aphin nakha kau tuk arak si chang I aril phong lei kha aning pi in arak rok chang ti ka amu Carson Bawipa hi kha zot nakhan kum tam non azot nak si chang la in ama ngan fa nakha sei mana arak ril bal I chucha Dr. is ni America in nakal I operation ngai to athalai tia arak ti zonga khan arak dublo asina in atu su lai tlang ren ton nak cha van chet nak ngai chu atlung ko chang hitiria hin chun atlai tuk chang ai a operation chu alho tling ngai ko I thi si lu from an him tar mi zong chun tuan ti a hun I lau ko I atha di ko lai ti I na bai sei ok ngai khin a hun siman se lo athai jing a hun city ka alung ni khan achan ti lo is ni atil mi a alung khan nun tar kho chung in nun tar kanizo siman silo April ni khat jing le suimalam pakhat le minutes somli nga a sprint bantukin achat bakko I kan u chu kan sina ti lo tia ati Carson hoi kom tha big Dr. Tilbe kha khulrang in azot changka kan thong an than I athi akan hakha aphan man chucha a laitlang siang boy masabik Reverend Arthur Carson athi a hin ado tu anupi le asyang boy hoi pathum na le lai mi hoi kom hlei ni tluk ni anthut pi Arthur Carson chu April ni khat thong ka zakwa parit a
akum somli le pasri asia athi koram chunga kumkul le kumkhat le thli siangboi rian atun man atsan lai linga siangboi masana athat chiu ton tu zot nak ni atha viko chuliwa chun hi zot nak ikhap nak hi ahar ngai ko atha sangvial te apek na I adong naka anun nak zong apek mi na mi phun sina hin amin chu adai bel lai lo thilbe le is ni kan rok kwang chu answer I chu kwang ser nak I an man mi farthing phel chu ama Carson Buipa ni lan il non in zeimo poi pang ton sola tin arak chia mi kha se Emily is ni kan Siangbawipa veivet ti mi tha ngai kha arak chia mi umi chu awacho I chu Siangbawipa chun arok kwang chu antom April ni thuma Dr. Tilbe ni chun rock vina program ahona I Carson Buipa chu khri fa na ni kan rock kwang chu umput I punron far tanga anwi athani mission konpong chunga si I ama Carson ni asak mi in chak lei leia chuklom palvun zona ase Dr. Isni kan athan lung ben a chun lungpher pakhat kha asari chu lungpher chu lai tlang mi pum pungsan khan asari chu chunga chun amin le achu kumle athi kum kha atiali khan chunga khan mirang vlei in aben chu kamuna chun voitam pi thlacham ok le dai te in pathian he wachun ok a kawakal ton athlan chu farmong tanga mi in pakhat man alang lo nak muna ase chu mun thiang lang nak man pi arak mu I chu lang nak amu mi thlin tar oka anun nak ape mi pathlan ase atua chun farkung kha an haudi changna I atangi a mi kho kha fiang te in alang chang chu ka mun thiam ma chun khop Buipa le pu sia ko zong kha runvui an si Carson le khop le sia ko na thlan chunga chun biak in me ti pakhat ado ngai mi kha thongka zakwa somret li kuma anma phitlo nak cha an hunsak Carson Buipa tuan tuk dewi athi cha chun lai tlang Siangbawipa chu an lung adong ngai chu kum an rin ron nak report akan chu lung thin chu is Buipa ni khan alang tar ngai I atial mi chu hiti hin ase Carson Buipa angan adam deuh lo cha chun chu kum chu thin pa ngai in kani tho kan thiam kho chung kan tha jang ni aphak kho chung le kan ti kho chung in anun nak chu sau kho kani zo khap kho si sol se lo ti in khap kani zo mi adot mi na in chung khar cha le adot ngai mi arian cha sau deuh nung khori se ti in kan dan kho chung in kan tang siman silo pathian ni ama sina ala hini hin kan lung chunga ngai chiat nangan pi min mai bang in azel teri kan ni chu hi vlei equal min ka sika ang kan kal tar than tukum chung I kan ton mi ni hin voitam pi zan it kholo in ang kan to I siboi ngan ni akut in a hei tok min na amo asilawa amur in achuak mi bia ka khat in mo thihnak ni asi mi na achu tar than na I thaulo ni phakha ilak lokal ati I ankal batuk khan kan ni zong atu khautu kan sitar ve se tikha kan du siman silo chu kan ni chu ang kan set lo asina in kan ni hital hi izom ve usi kan ti I chu kan tlam thlin lo na kha ingal le tu kan du mi tu kan thlin lo kha I mu in ama kan siangboi ngan ni arak tu batuk kan rin khan tot nak le lungsau in tuan ve kha kan izom